Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Kha ngudo ntswa ya anḓadzwaho kha Journal of Hazardous Materials Plastics, vhorasaintsi vha ri mapulastiki maṱuku a khou hoṱefhadza nḓila ine lwanzhe lwa fhungudza tshanduko ya kilima. Ngudo ya wana uri mapulastiki maṱuku a thithisa vhukoni ha lwanzhe ha u fara gese pfuḓi, ndi maitele ane a vha ndeme kha u langa temperature dza ḽifhasi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga University of Peshawar ngei kha ḽa Pakistan. Vhasedzulusi vho wana nḓila ntswa ya u vumba u engedzea vhulwadze ha asma. Tsedzuluso yo gandiswaho kha Nature Communications yo sengulusa data u bva kha vhalwadze vha paḓaho zwigidi 2.5. Tsenguluso yo tikedzwa nga rekhodo dza elektroniki dza zwa mutakalo dza miṅwaha ya 25. Vhasedzulusi vho shumisa maitele a vhidzwaho pfhi metabolimics u itela u kala molecule ṱhukhu dzi re kha malofha a vhathu vha re na vhulwadze ha asma. Vho topola vhushaka ha ndeme vhukati ha zwigwada zwivhili zwa molecule ṱhukhu, sphingolipids na steroids, na u langa asma. Vhasedzulusi vha ri tshikalo tsha sphingolipids na steroids kha malofha tshi nga vumba khombo ya u ṋaṋa ha asma u ya kha tshifhinga tsha miṅwaha 5. Zwi tshi zwo ralo, asma ndi vhulwadze vhu si na dzilafho nahone vhu kwama vhathu vha milioni dza maḓana maṱanu ḽifhasini. Mudetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kha vha ri founele kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belzran Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belzran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.